na ngukumo no chedere tukiaragirwa na arantere chema county kana gerere kari chema county bora ngukumo no yedere tukinambere kwegwe gitabarikaya na kurura muta Kirima County agago nkuona kwina antu bandikitwa agago kwina former Migori governor Okoth Obando nethiritwe kinambere kwigwa ena kesi ya mantu makone na ngukumano kagitani kara bado ene gambari konenie na mburagano gwetie no kurikana bora governor Okoth Obando kana former governor Okoth Obando athie nambere kwa kiruthaga kwina former Samburu governor Moses Lenonkul athie nambere kwigwa kingagirwa miankenana nontu ibwa wamba ya ni mantu makonenie na ngukumo na gutumira obichi na ibubu etherito bukinambere kwigwa bukiaragirwa aga ugukinya nyuma yako thinambere kwa tukigwataga thirikari Chema County kuririkana ati ngukumo nchitherito ikinambere kwigwa ikiendeleaga kuwata mwanke karatatini gatwiri irurugondo rwetherito kinambere kwigwa rukimatagirwo rito gaugo na arabetherito kana kwetherito kiaragirwo mianke 12 nyuma ya thirikari ino chimatura bado kwetherito kwina wamba bointo bya mwingi bora bwetherito bukinambere kwigwa bukithukagwa ni bara bari ntongoriani kuringana na Ethics and Corruption Commission Chairman David Ongide baba ne baba thie nambere kwa bakithagira mantu mama koneni na ngukumano tawa David Ongide muthenya wagora thie nambere kwa kiuga magavana kenda bako inambere kwa baecho nkonawa nonto bwa ngukumo ino chithiritwe kinambere kwigwa ikiendeleaga Bishop Ongide athiritwe kiuga atia kagita kara corruption kana ngukumo na ithiritwe kinambere kwigwa kirura mutaga nthiguruni kwethiritwe kwina mantu mwanya namo maramethiritwe makinambere kwa makiaragirwe na ara kwirikana barabara iguru barabara nene makoyo mama nene mametwa big fish maririkana imobethiritwe bena njarera nene bado kiri mantu mama ngukumo na kiri wale bwake nethiritwe kiuga bakainambere kwigwa bakiumburaga kana bakainambere kwigwa bagitaragiria muno barabethiritwe bakinambere kwigwa bakiyaga kana bakithukagia into bya mwingi dira banenkerwa obichi thirikari Chema County chithiritwe kinambere kwigikurukagia yena biao bia mwanka wa thirikari 2024-2025 ni na ikagita ni karende gukwirikana mwana mwanka uyu gikurukwa kwangerekano mwanka tora wa 20 wakigena wa 2023-2024 na ara county ya Tana River iririkana yathia nambere kwigwa igitumagira shiringi milioni 6 ngiri 395 na 500 kirema ntuma allowances zake baraba ithagura bagi attend michemano nambi ukirikanaga ontu bobo bado potiko inambere kwegwa bukerekaga nontu bwa karietu kwina amacounty mwanya tumara methetwe makinambere kwa maitaragirwa agago ni Auditor General wa thirikari Nancy Gathungu arethiritwe kinambere kwegwa kiuga uchunkono bothiite nambere kwegwa bukendereaga kumbura barabethiritwe bakiruthantirino county mwanya tu county tere Marsabit erikana yatumire shiringi milioni 3,399 484 ire chathia nambere kwigitumika kiri foreign travels yani kutembea tu kuliunga world gutembea ukanyanga ulimwengu chathia nambere kwigitumikaga shiringi no milioni 3 bwabo kwerekana kinyabu nontu buri na biuria nontu buri na biuria bantu kwangerekana na ara county ya Nandi ririkana yathia nambere kwigitumira shiringi milioni 1,731 ni koinambere kwegwa bagi facilitate go facilitate tu anto michemani ni nambi yani facilitation tu kidogo tu nini mbechinchi nambere kwegwa igitumikaga imanto tukathumba methere tumakiaragirwa ga murethi wa Meru TV manto makonie na ngukumo ira chiethere tukinambere kwegwa ikiwata mwanki na kurura muta Karadati ni gatuthatu deni gatheti ino rereti bado mantu mama wamba ara nkuona Nairobi Governor Mike Mbuvi Sonko aringetwe mbichaga ugu ni kagitakara thetwe
kana kiaragire mantu makoneni na kuma kuruta utogitini wake nundu botumira obici yake nai kuririkana kagita kara thirikari no chima county chiambirie kioneki kiari gutigira ati kwina utumiri bwega bwa mbecha na kioneki kiari gutigira ati wamba bora bwethiritwe bwina areguru maybe na ara watwika mbecha chikuriwa hene hauli ikaina mbere kwigua at least kinyithanyithangagwa gutigira ati gutigira at least mawamba mama kwegwa makithira-thirangaga kana gutigira at least thirikari no ri yayanga akubi na mwananchi igatetheria kuona gutie na mawamba maingi marathi na mbere kwegwa maikwega lakini hata bobo bwathie na mbere kwa bukigorokana utwika ngono cia kamankura nonto ire wamba bwakarieta boy na mbere kwegwa bukianda kunyubwega na kujamiri bwega thirikari nino cia makaunti tatini ya tuthatu akumurithirwa Meru TV wana wagura ngatheti yaku ukaina mbere kwigua ukionaga ndeto ino chionde na aranko na county area bado ikina mbere kwigua kimenagiria Attorney General directives mantu makona utumiri mbia county government ne thiete na mbere kwigua gitumagira million cia mbeca kiri mantu mara matagirite kwandika lawyer mago bora gutabatirie na kuthina mbere kwigua abaki kurukanaga na werekere bwa Attorney General baba thie na mbere kwa bukinenkanagirwa mwanka wa 2020 mweri wa 3 kulingana na Auditor General Nancy Gathungu kirware wake kana report yake ya mwisho ya thiritwa kina mbere kwigua kiruta augite atongoria ba makaunti bethiritwa bakina mbere kwigua bakendereithagia ngugiri tabatiri na mononkuro kibakiandikaga kana bakiandikaga na sheria bago na njira ira itagirite county ya Baringo kwa ngerekano yethiritwe igitumira chiringi million ngiri magana kenda kiririgo fee mwankani wa 2023-2024 mwanka wa kimbesha na kuringana ripoti ira yithiritwe kina mbere kwiwekenenkanagirwa kuririkana ati igukwaga mwerekero mwega igukwaga gutarirwa kwega kwigenie na ontubobo county ya Nakuru yithiritwe iri kinya yo party ya abaraba yithiritwe bakina mbere kwa bakiandikanaga mugaruna bwa kwagirite enara bethiritwe bakirikana ati ibaunite sheria no yathie na mbere kwigua kinenkanagirwa karatatini yatuna kumuraithiria wa Meru TV karatatini kagatuna no tukuona metho monthe ni marithite na ara county ya Omabi kagitani kara muchemani huyu wa thirikari chama county kwirigirwo kwambiria na njira inkatha na ara kwirikana muchemani huyu kana conference ino ikaina mbere kwigua yoyoretwe inkero yoyoretwe imwago na muno kiri thirikari kana kiri thirikari chama county koina mbere kwikionagiria mibango mwanya kurikana county chionde 44 chithiritwe kina mbere kwigua ikinenkanagira delegate bago baraba kainara kiri conference koina mbere kwa bakiagire mantu mwanya na theme ya conference ino kana theme ya muchemani uyu kigomano hiki ni kuganania uganania na kutigira kila muntu na thungiritwe ndeni ya thirikari ino kana gutigira kila muntu ari ndeni ya thirikari ino murikiria akuririkana mwankegoro kurari na delegate 11 baraba thie na mbere kwigua bagikinyaga na baraba yethiritwe bakina mbere kwigua bakinenkagirwa kibari ya kwina mbere kwigua bakithungagira ndeni ya michemanio ino murithire wa Meru TV karatati ngatuna tu nonde tuino chionthire wagura ngatheti yaku ukaina mbere kwigua ukionekaga kana ukionaga ndeto ino kuririkana ata kuririkana alimu ngiri magana kana ngiri 45 bakaina mbere kwigwa bakionaga kiguni kumania na ende gutwika ati ukaina mbere kwa ukiondeka kana ukiongagirwo alimu na ara kwirikana online portal ikaina mbere kwikirugura muthenya Jumatatu na ikaengwa mweri-ini wa kenda ndeto ino ire aga umuraithire wa Meru TV ni ndeni ya karatati iga tutano kumira u karatati ni gatuthandatu
agao nĩ arĩrĩtie Kenya ĩthetwo kĩna mbere kwĩkiriski kana ĩrĩkĩrĩ nĩ kũriske kwaga right ya host the African National Champions ĩraigwĩtwo CHAN quarter finals ni nontu wa mantu kathomba mara methiritwo makinambere kwa rumagira ruteruru na ara FKF na CHAN bethiritwo makinambere kwigwa kiri kana bakanaga na ndikibandeto makinambere kwa baitaria mantu mwanya mara momba kwigwa maitema Kenya igwe kionga kanya gaka kararati ni kama uwanja kuririkana Moi Girls nethiritwo kinambere kwigwa Shine ni kiri music festival zile chidhiri tuikiendelea na Arora county ya Meru ni na inara indi mambura mama methiri tumakiendelea 97th festival ile chidhiri tuiruthikirite agau county ya Meru ni na ile chidhiri tuikiendelea mrithiri mwende wa Meru TV. Ajumbe bethe tubakianlo chiringi milioni 600 ni kengo bakaina mbere kwa Bakristo mainya ne arantere cha Northern Kenya kurikana the Public Investment Committee kana committee ya mantu makone na investment na kumuno nkurukia mantuma mainya nethiritwe kiruguria shiringi milioni 600 irika inambere kwigitigagira ati mainya mastima makwinambere kwigwa magikagirwa kiri ntere ino chia Northern Kenya ni gutigira ati mainya mastima makwinambere kwigwa maki watithanagia akari ntere ino mbechi nirikani kainambere kwigitumikaga agutigira ati stima ne kuinambere kwigwa ikionekana nteni muno kwina nteri kwirikana chiathie nambere kwigitiganagirwa na gutina manya mastima na bethe tubakinambere kwa bakiriraga wantu uri ari kauma kwa nteri ni kainambere kwigwa iki kundagwa manya mama mastima mrethiria wa Meru TV. Karatati niga tuana karatati niga kenda kare agao karirĩtie ruto behind DAP K Troubles kwina manto makoneni na abiama biama bila biethe bikinambere kwigwa bikiaragirwa okire manto machia sama muraithiria wa Meru TV dara kwerekana ati DAPK ni nethetwe ikigwatanagirwa na mutongoria wa mugongo na red detention yethe kinambere kwigwe kiumagira kumania na munini wa kiama giki na ora ni mutongoria na ara Trans Nzoia governor George Natembea na ara yethe kinambere kwigwa akionekana kuinyenyu kidogo na Tembea yethe kinambere kwigwa kimenagiria anene thirikari na ara Natembea yethe kinambere kwigwa kiumburaga mantu bara methe makinambere kwigwa makionekana na kwa windi kuririkana thina ira kiameke kia DAPK kuinambere kwa gikurukagira ni mutongoro muongo na kuinambere kwigwa gikono naguo nacio yani rero kana njara yake iriku kumiru karatati ni 10 karatati ya 11 ni ndero cha advert muraithire wa Meru TV karatati ni 12 bado ni oni bwa andiki mwanya yo yethe makinambere kwigwa makiandika giro karatati ni 13 bano ni woni wa andiki arago kwerekana President Ruto nethiritwe kinambere kwigwa kirongothagia na agitumagira buthuku ana banini kumira agu bado ni woni bwa andiki bwana karatati ya 15 karatati ni 16 bado ni advert chiriagu mantu makona enterprise makathungira agu ni enterprise kaluke kanya kanene agogo na kumiragu ni mantu makonenie na thirikari chama county arachithiriti kinambere kwa wikiaragirwa matagara mwanya mantu mwanya mara methirito makinambere kwa makionekanaga na kuendelea kire thirikari ino chama county murithiri mwende wa Meru TV bado ni mantu ma devolution methirito makilugia karatati kara ya gogo kogu waguranga vitino ukainambere kwigwa ukibonagira ndeto inacho ndechi ariritwe ikoneni na mantu mathirikari chama county kumiragu ni mantu makoneni na biashara imo methirito makithukagia karatati ya 17 na 18 karatati ya 19 ni mantu makimanthiguru imo methirito makinambere kwigwa aragirwa agaugu
naro kwerekana ati marefugee baraba na rora Sudan bethiritwe bakina mbere kwigua kana bagikandanaga na murimo wa kolera na gutie na gintu kana batie na ndawa ya kuya kunywa no ndiko ma indimu ncho bakunywa kurigiria murimo uyu mera ukwena michetho yagu barabendete mantu ma public notice maria go public notice kana baraba kwenda tuminda baraba kwenda tuproti nambi ndetu bado ili ndeni ya ngatheti ino mantu makoneni na sport bado mathuki karatati ka mwisho wa gago ni na imo methiritu makina mbere kwigua makithukagia ka aratati mwanga kamuthia ndeni ya ngatheti ino ya the Standard murithiria wa Meru TV kubwa kurutha kumagaruka kathiuka gura ngatheti yaku eno kaina mbere kwigua ukiona ngatheti ino chionde chithitu kina mbere kwigua gikagirwa urito ndeni ya ngatheti ino murithiria mwende guko kwa Meru TV tikathi kuraya nondu nekite thunga chokera kengo twina mbere kwigua tukiaragiria mantu makoni na mwerekera y'umugongo. Good morning.